Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko uvugira igisirikare cya Kongo muri Kivu ya ruguru nayo yumvikanye ashinja umutwe wa M23 n'igisirikare cy'u Rwanda kuba aribo bakoze iki gitero, akavuga yuko kwari ukwihorera ku gitero cy'igisirikare cya leta ya Kongo giherutse kugaba ku burindiro z'ingabo z'u Rwanda nk'uko abivuga. Ahangaha Njike Kayiko nawe ntabwo yaciye ku ruhande, avuga ko ibirindiro byarashweho muri icyo gitero ari iby'u Rwanda aho kuvuga M23. Mu itangazo ry'ubuvugizi bw'ububanyi n'amahanga bwa Amerika handitswemo yuko abantu 33 aribo bakomerekeye muri iki gitero, bagasaba ko impande zombi zihanganye zakubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bwana Mira ati duteye impungenge nyinshi no kubona igisirikare cy'u Rwanda na M23 baherutse kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo, bigatuma abantu barenga miliyoni 2,500 bava mu byabo. Mira ati turasaba impande zombi ati kubahiriza uburenganzira bwa muntu kimwe no kubaha inkambi z'impunzi. Aturetse n'ibyo kandi turasaba bakubaha agahenge bumvikanyweho bakanakurikiza inshingano zabo nk'uko biri mu mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu mu bihe by'intambara. Bwana Mira ati ni ngombwa cyane ko ibihugu byubahiriza ubwigenge n'ubusugire bw'ikindi gihugu kandi bikagira uruhare abafite uruhare mu guhotera ikiremwa muntu muri Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeza zivuga yuko zizashyigikiriza umuhate w'akarere wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, harimo gushyira mu bikorwa bikubiye mu biganiro bya Nairobi na Rwanda, mu biganiro bigamije gutuma impande zombi zigera mu mahoro. Ku ruhande rwe Madame Bintou Madame Bintou Keita uhagarariye ubutumwa bwa MONUSCO muri Kongo bwohereje kubungabunga amahoro, yamaganye yivuye nyuma icyo gitero cyagabwe ku basivili. Yibutsa impande zombi yuko zifite inshingano zo kurinda ubuzima bw'abavuye mu byabo n'abandi basivili muri rusange. Mu itangazo yasohoye, uyu muyobozi w'ubutumwa bwa MONUSCO akaba n'intumwa idasanzwe w'umunyabanga mukuru wa Loni yibukije abategetsi ba Kongo gufata inkamba zose zikenewe kugira ngo abakoze iki gitero cy'ubugome gutya bamenyekane. Ni igitero cyanatumye perezida wa Kongo Tshisekedi ahagarika uruzinduko yari amazemo iminsi 10 mu Burayi, kwari kugira ngo asubire mu gihugu cyo ajye kureba ukuntu ibintu byifashe. Ku wa gatanu Bwana Tshisekedi nibwo yabonanye n'abanyekongo batuye mu Bubiligi. Yabonanye nabo amaze kumenyeshwa iby'iki gitero, maze igihe yafataga ijambo abwira abanyekongo ati rwose mbemere yuko tuzatsindiye intambara uko byagenda kose. Imbere y'abanyakongo batuye mu Bubiligi, Bwana Tshisekedi yibukije ko afite inshingano zikomeye cyane zo kurinda ubusigire bw'igihugu cya Kongo kandi agomba kuzigeraho nta kabuza. Ni igitero kije nyuma y'uko umutwe wa M23 watangaje ko ubu ngubu ugenzura umujyi wa Rubaya ukomeye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ya Coltan akorwamo amabuye amatelefone ngendanwa na bateri z'imodoka zidakoresha amashanyarazi n'ibindi. Reka iby'iki gitero cyatumye M23 yigarura umujyi wa Rubaya tuvigeho gatoya. Byabaye ku munsi ku tariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 2024 ubwo isi yose yizihizaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Icyo gihe umuvugizi w'igisirikare mu mutwe wa M23 yabwiye BBC ko bafashe umujyi wa Rubaya muri teritwari ya Masisi, hamwe mu hantu bacururiza Coltan ku isi. Ingabo za leta ntacyo zahise zivuga kuri iki gitero kivuga na M23 ko yigaruye Rubaya, nubwo nta kintu zavuze, ariko imirwano ikomeye yari ishanije inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ku munsi wo kwa kabiri. Umunsi wo kwa kabiri abantu ntago baruhutse kumva amasasa akaze aturuka ku mpande zombi zaganishaga ku ifatwa rya Rubaya. Amakuru avuga yuko M23 yafashe Rubaya avuga umunsi wo kwa kane, ariko mu gitondo cyo kwa kane humvikanye imirwano mu nkengero z'uyu mujyi mu teritwari ya Masisi n'ubundi. Umuvugizi w'igisirikare cya M23 Colonel Willy Ngoma yabwiye BBC ko bafashe Rubaya, ahakana yuko bafashe uyu mujyi
bagamije kubona inyungu zivuye mu bucuruzi bwa koruta, cyane ko ihacururizwa ku bwinshi, hari mu hambere ku isi. Yaragize ati twebwe ntabwo ari ukubera imari ihari, kuhafata ni impamvu yo kugira ngo twirukane umwanzi gusa ufite intego imwe yo gukora jenoside. Uwingoma ati icyo twebwe twakoze ni ukubahagarika, kimwe no kubirukana bakajya kure cyane. Ibyamubiye agaciro twe ntabwo bitureba, icyo tugamije ni ukurokora ubuzima bw'abantu. Voltaire Sadiki akuriye sosiyete sivile yo muri teritwari ya Masisi, we yabwiye BBC ko M23 yafashe uyu mujyi kwa rwera ku munsi wo kwa kabiri uwo mugoroba. Icyo gihe yavuze ko M23 ikimara gufata neza Rubaya yahise ikoresha inama n'abaturage ibasaba yuko abafite imbunda bazibazanira, ubundi bakikomereza ibikorwa byabo by'ubucuruzi, akazi kagakomeza nk'ibisanzwe. Sadiki yemeje ko hari n'abaturage bahunze kubera imirwano, ariko nyuma baje kugaruka bamwe. Umuvugizi wa guverinoma y'intara y'Amajyaruguru akaba n'umuvugizi w'ingabo za leta muri iyo ntara yabwiye BBC ko adashobora guhita agira ikintu atangaza ku ifatwa rya Rubaya, ariko nanone kugeza uyu munsi nta kintu leta yari yavuga. Rubaya yafashwe mu gihe Perezida Tshisekedi yari Paris mu Bufaransa. Ni uruzinduko yari amazemo iminsi agirira mu Burayi, icyo gihe yari ari mu Bufaransa. Uru ruzinduko rwaranze no kwamagana ibitero bya M23, kimwe no gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe no gusaba Ubufaransa bwafatira ibihano u Rwanda. Icyo twagarukaho noneho ni ukwibaza umujyi wa Rubaya ari ingenzi muri aya mayeri ya gisirikare muri aka gace. Rubaya ni agace k'imisozi miremire cyane y'icyatsi kibisi, ariko nanone ibice byinshi by'iyi misozi byuzeho ibinogo byinshi n'ibirundo byinshi kubera ko hacukura ko rutaberezwa ku masoko. Uyu mujyi uri ku rugendo rw'amasaha 2 n'imodoka ugana iburengerazuba